Da li ste znali? Krv i kost je akcioni film o borilačkim veštinama sa Michael J. Whiteom u glavnoj ulozi. Evo i nekoliko vrlo zanimljivih činjenica o filmu. Radnje. Film prati priču o Isai Bonu, misterioznom bivšem osuđeniku sa iskustvom u mješovitim borilačkim veštinama. On ulazi u podzemni svijet borbi u Los Angelesu da osveti smrt prijatelja. Film ima sjajnu koreografiju. Film je hvaljen zbog intenzivnih i dobro koreografisanih scena borbe. Jay White koji je vešt borac u stvarnom životu, izveo mnoge svoje vratolomije, dodajući rijetku originalnost akcione sekvenca. Učešće Michael J. White. White je inače majstor u 9 različitih stilova. Shotokan, Goju Ryu, Taekwondo, Kobudo, Tang Soo Do, Wushu, Jiu-Jitsu, Kyokushin i boks. Kritički prijem. Iako film nije dobio veliku bioskopsku priliku, stekao je sledbenike među ljubiteljima borilačke veština zbog svojih zanimljivih scena borbi i harizmatičnog nastupa glavnog glumca. Međutim, dobio je pomešane kritike od kritičara koji su često hvalili akciju, ali su nalazili zaplet i dijalog tanki. Pojavljivanja poznat. Film sadrži nekoliko zapaženih kamera nastupa, uključujući Kimbo Slice, popularnog uličnog borca i tada MMA takmičara. Prva uloga iza Ginu Carano, poznat MMA žensku, i ostale koji daju dražom dosta podcenjen akcijnom filmu. Ograničeno prikazivanje bioskopa. Stekao je veću popularnost kroz kućne medije i platforme na zahtjev. Tu se krije razlog što film nije toliko poznat širokoj publici, ali je zaključak da svaki zaljubljenik u filmove o borilačkim veštinama smatra ovaj film kao onaj koji treba obavezno pogledati.